Mỗi lần đến năm mấy, con nhắc Baptist Bumeinok Kohima Bumeinok, Jesus Christ, Yayang Salam, Oyun Ocean tenap teman pai Omalay yang orang, numande hadau kawang Yayang Salam China tamnang. Hipak amai kawang amoy mana tambu cingna se temana. Kawang bade yalak paminyong pa, ni cha isa Bumeinok Katalan cingna nye yup nang, hayang kadong nyucuan cingna yup nang, hayang Chai cha chính là sẽ tụi mình yêu bát năng, hipak amay tụi mình chăm sẽ tây hậu bù phê tụi mình yêu bát khăm lắc sẽ ngồi cái lắc hipak chính là sẽ yêu bát năng. Thế nên các bạn ngào ý đại số mà Bumeinok vòng bông ngào pha trái ý hữu tây năng, hay yang tụi mình phải tụi mình Bumeinok như ít từ lấy one day. Second week of May mà tụi mình Christian Home Week sẽ hạt đầu kia nghi năng. Hayang buat hadau hat paja prepon nameng yang ayat nang tu mana hadau hat paja prepon nameng bua 27 nganap nameng lak 27 to 3rd May nganap hat jam awang ngoi kelak Hatnyoi dan ngoi se Christian Home Week Taitam hadau ki ayat nang hayang hadau Taitam tu mana namno yang yoi nok sama lokalai lak yo pakam lak kawang ngau tam han lak hadau say namno tu mana akung WhatsApp group mà phanang đầu cái chừng mấy lâm linh hạt đầu tới lấy trái trái thế ngao san bông hạt đầu kia yếu bạc khăm bùi yếu nóc sam Christian Home Week hạt đầu kia ya cái sẽ awang na hạt đầu China tam nang nhị số bu ba mà tên ấp từ yong mong mê thế nang lên từ bu hạt mà tầm man phải nhiều mà man sa tắc càng ngọn nang hay yang operation ya lắc chừng nó sẽ có hạt đi ta lắc yang sẽ ngao lan phải yang kí hay yang tầm man Bumeinok mem nè ông tawai nok mà yup tau pu hayang atanap mai operation ya mai yi Kohima ngoi de ki si pu ngau lan cha yang taw kawang da minyong nang hayang iman nok sa ma pu minyong pha pu Bumeinok Katalan de hadau ngau lan cha na tam nang taw tanap kawang moi man bu nap ma taman phai lift up your eyes and see nang mek ngang lai dau se hadau ngau mek mà atam hipak atan jaya yang ngau hu tai nang ching mai lam ning minute hangsin mong ma ya lakai hadau lei ngo wan de if at all the network does not disturb kindly ching mai lam ning the man hadau cham se kawang ngau de lei tai ha hayang kawang ngau mo bu the man sing ya ha bible the man di ibu you are fearfully and wonderfully made nanga yong maya si maya ma bu pai kawang nang hayang tau teman ling nang se hadau saki phanang hayang hatawa hangsin mong mai laksi kathalana teman de oh you look like that and you are like that si wande you and I still we should be praising God teman chaki ngo ya boy kawang temana si maya ma bu pai wang ngoi bu pai ya san yali maya linga ngonang sa Bible saki phanang you are fearfully and wonderfully made teu he kawang da nang minyong pharo teu yen jing ne sa kawang da minyong phanang teu hayang kawang kawang da minyong phalak jing ne sa kawang simai yang ma lingbu me tanap tumana lailaka mik jeng inang hayang mik pai lei dau nang mek ngang lei dau hadau lift up your eyes and see bu hadau ihunang imagine tai nya hu teman mek yenang to see and I am sure it will look very awkward teman mek yenang kama teman hadau teman pemo yong yemai bangi kalak tau ga tau kawang mohima na tambu mek chingna se tomana kawang da minyong pa let us all praise God for he has created us fearfully and wonderfully and also let us praise God for the eyes that he have made so that we can see. If there is anyone kata adam tanap lai ngo puyo me you can see but your eyesight is still weak, then kindly please
the man muk the chon ha let us touch our eyes and say Lord numana apai de vui kai kawang Lord I want to have a good eyesight please have mercy on me kawang nang phai ngok kalak kawang da yelak pa ship shi yu do hayang kawang nang da muk wong nang tamlak hayang moi man bu phai kawang nang mai tam kalak sa mong ham bu ateng lak pungorang tu mana kadam yang handa laiha if you have your Bible around with you kindly turn with me to Genesis chapter 13 nang phai Bible nang oma Bible ngo su kama Genesis kadam yang han apong pan melem aleng pan ma pali tu mana laiha hayang hadau tau ima pu Lord yana tai phai ma yung wan bawa Abraham de nang mek ngana lai nang ngo pu nyoi ma pu ep yi hay hi yi hayang hi ong hay hi nyap yi da lai dau hang jing ne hang hi kamak nang ngi nang tau lan khong gam bu nang de hayang nang hu hayam lan de jen de bu jing ne tawa halak kawang hadu me hiasan yali ngau inang Abraham de ibua yong dau nang mek ngana lai dau ab ji de hi ong ji de hi nyap ji de lai dau hayang nang mek hang sin ngi ok hang nang mek hang sin chai tai ok nang hang hi ngi ok hadau khong gambu nang de hayang nang hu hayam lan de chen de bu jing ne tawa phalak sa dau kawang achan bu de manang inang number 1 ma kawang nyik pu ngo nang ngai dau ngana lai dau nang mek ngana lai dau se Abraham nyik pu hadau Abraham de song ning bu hadau de manang inang ni su bu kawang i bu jing chap pu hadau de manang inang nang de Abraham da phalak chang inang Abraham hu hayam lan da phalak chang inang hayang hadawa ni cha jing ne yi chi ni i jing ne yi chi hayang boy chen de bu jing ne hadau phalak sa nginang have you ever been promised by somebody and never came across ka adam nang de chan kap yang hadau yeleng bu atam nang hau pa ya ai maybe some of us teman adam hadau ki bu hau pa nang pa I will do that moi itu kuri di bo apni karni taw hadau ling phaning si yang taw hadau ya phaning si yang hadau nang dai ya pha nang hadau yang ngau bu nang jing ne hadau teman hau pa nang bai hayang hau kalak hayang boy kawang chan bua teman pai bu samba ai halana teman pai pu new palana nok sakat alana chan bu ki ye his promises are never fail kawang chan bua oh bio yalan lak yesai lak kawang chan pai ma let me ask you teman lili tong hu te nang what can you see nang hangi ngi ok nang gi maybe some of us teman pai pu you be jingsem nok sakat alan hayang teman si sau mabu tok pai mabu yak cha yak nong mabu toi henan nok mango pu khai or even me because I'm in the screen with you hayang boy hadawa yong obu it is very near hayang hadau kawang Abraham dan yik pu na pa Abraham ma mek lai pu thousands of miles hadau ia lai pu ngi ok yang ge hayang kada atam lai wanda maybe you and I kada atam hing hong polana maybe you can see even beyond yong chai hayang even you and I may have visions mik ma wong nang bu kada lan hing hong polan ya kawang nang chon nang tau kai hadau kawang hau pu tu mana hadau ngi pu ok nang Bible Temanda Abraham da nga bua lift up your eyes and see nang mek nga na lai dau ab ji de hi nang mek hang sin ni ok hadau tawa nang da phalak
se hado chan bu to man ngi na bu ngau ja to tai to bu ngau I hu nang to man college me ngo wan de nap cha asamba iya yop nok te ya tai hu hayang iya yong to loi ma ya ka ta la na yop kham lak cheng I wan de I meng mong ya pha hayang ha do de kham jing de win lak ta tai lak ta la awang ngo bu jing ne iya room me so ta ngo hayang da man pai warden pai yang what are you doing nang hang healing bu nang samba lan pai yop nok ta tai do se I wan de I bu a sir I'm committing more sin when I go to church si yang ge hayang hadau ngau ka ya do man li yong mok ha yang ge hadau chai wan de how can we sin when we are in the presence of God kawang si so ngo wan de kawang pai ngo wan de kawang pai o ngo lak I bu a I'm looking at the girls because they have short skirts I'm very sorry sisters kada adam chai ngo kama let us not be a stumbling block let us not be a channel for you and for our brothers and sisters the man pai bu che hinau nya hinau lan jing ne se anu lak hadau ka da na the man ta meng ha te koi the man ni mo ya pu ma the man nyoi ngo wang lam ma yu ong kan da mong ding bu bai ngo I hadau I bu a ka wang si so ma ngo ya poi ka wang o ma ngo ya poi ka tok nyu me he ji ye leng bu de lai ya ngo bu jing ne I hadau anu lak cheng yang ge hayang boy ka wang ka ta lan ka wang kham jing da pai wan de ka wang pai ngo wan de ka wang o ma ngo wan de de mana ka wang min yong lak hai te nang ka wang de yup lak cheng hai te nang I min yong lak te nang I mik ti siwa hem lok lak cheng de mana te nang Abraham de ka wang anyik wan de hayang lai do si I wan de I ka tang ma pu ngi ngok lak I'm sure he would have seen many mountains valleys rivers cities jing yu jing ha yang yen hayang down chila ma bu I ngok lak ngi ngok lak hayang da wa akan changi bu ye chi I mke abi ma bu hi ji de ngoi se hi ong yi ma bu hi nyap ji de ngoi se I le yang gi hayang I yu ong ya san tai hayang hadau kawang I de phalak se I bu hadau de maningi nang kawang Abraham de nyik lai do se nyik pu na pa wang phom pang yang ngo pu ni na ye chi wai kai yang pang pu ni na ye chi hayang bu yong chao sa wang chao sa mai abi hi ji hi ong hi nap ni ok pu hadau ni mai cha na ngo shu yang ge hayang Abraham yong mai yang I bu hayang hadau kawang I de phalak sa chan wan de cheng chap wan de I yong ya san tai hayang hadau hi pak ma Abraham ma Enoch New Yong Sarah imni ha ye man pu be hayang imnia vu khan vu imnia yong mong sang bu hi pak cha ma imni ngo yang ge hayang boy Abraham ating lak pu kawang de ating lak pu hayang I ating lak pu jing na kawang ni cha moi man kalak hayang kawang ching chapu wa hako I tau kalak se I mong hambu hadau I mango yang ge Abraham jing na se hadau napa it is beyond his imagination comprehension understanding ability capacity ta I to okpu ta wa hadau nyoi mango yang u tau ta sin na yong bu ka to hang ka to lak u tau nyoi ya to hang ka ngoi ok lak te wa vu de sa a hayam lan yanang asa ko nyu ha pu ma naw pai bu yanang asa ko tum I sa ha hayang ta wa naw mai nei ye chi nya pong lan nei ye chi ang ba nei ye chi hama ta wa hadau sin bu ta wa ngi bu ka tok nyu wa hayang hadau ching nyu la na ayak ta hang ka ong lak tinok nok sa hang ka tau lak hu hayam lan hadau hang ka tau lak yen ne hadau wa hang ka tau lak se ia yo ong ia tai bu nu hoi ye ok pa hadau ki ngo yang ki hayang boy
อีจูเตะก็ไตบุจ้าปาอีอติงลักปูอีมองจังมาอติงลักปูอ่ะกะวังไปงอนังให้ยังกะวังแต่อีอติงลักนะให้ยังกะวังแต่อติงลักปูไปกะวังอีเดเจงจับปูอ่ะอีเดโมหิมันปูตุมานังอีนังไปบ่มาเจให้นาวลันน่าให้นาวลันชิมปาเอฮาลันนิวปาลันกันนะไตบุปูมินอกกัดลัน Let us try to understand and obey what the Lord say กะวังตุมันได้หังฮีอีหาเต้าชิงออกลักจริงนะเสให้ยังหาเต้ากะวังเงาคำพังมาตุมันเกี่ยมลักจริงนะเสตุมันงังฮะ Bible let us turn to Bible กะวังเงาตุมันอะไรฮะ Isaiah แต่งามังา Isaiah chapter 55 verse 8มาหากงอนังเต้าอีกนึงหังจริงนะจูเตลานอานุมันจูเตกีเยนังให้ยังลำยูอานุมันลำยูไปย่อยเสียยุงวันไปอีนัง our thoughts แต่มันแต่บุจูเตกีเยนังกาวังจูเตอาย่อยงอนังกัตเตอร์อีเต็มบัวแต่มันจริงนะเสให้ยังหาแต่ว่าย่องแต่มันชิงออกหลักจริงนะเสแต่มันงังหลักวงปงให้ยังกะวังตัวมันจริงนะเสหังอีปาเตงอยาไปหาเต้าชิงยาหลักจริงนะเสตัวมันงังฮะให้ยังกะวังยามีมังเกมหลักจริงนะเสตัวมันงังฮะลุงจัดไล่ตัวมันยาหลักไปเลยฮะ Numbers chapter 21 verse 8ลุงจัดอพองตามมาจากเลี้ยงตัดมาเลยวันเดให้ยังยุงวันป่าวมอซาเตอียานไปเมงสิบูจาลิงเดให้ยังหาเต้าเชมจนเดให้ยังเต้าไปมาเอาฮีปาเดจดอีไลมาเย็นมางอลักหาเต้าปูเงาลุงตัดอพงตามมาจ่าได้เลยวันเดอิสราเอลลานาอียิปต์มาบูมอซามาเวยังการนั้นกะตกงวยลักจริงนะเสอับราฮัมได้จริงจับปูกะวังหาเต้าญวยนังได้พาลักจะจริงจับปูหาเต้าญวยงวยลักจริงนะเสมอซามาเวยังอีมันง่ายตายบุตรมันอย่างนี้นังให้ยังหาเต้ากี้ง่ายตายวันเมืองจริงมาอีมันงอวันเดชาจีอีมานาเองตายตอนใหญ่ตายหายังเกิมตายงอกะวังเดชาบะวังเงาเยใจนูเมอิมานามาคันมาหาเต้ากี้งอวันเดอิมันเดปูชดให้ยังมาปุกะตาลีมาปุกะตาลันตักมาปุกะตาลันเซวซีมาปุกะตาลันมองสังให้ยังอีกะตาลันจูเดมองสังเสพยงลีมาสังปองบุไปงอปุจิงเนมอซากะวังเดตองยังกีกะวังตุมันเดเสพซีบากะวังนังตุมันเดไหลพาเสมอซากะวังไปงาบุตุมันอย่างนี้นังให้ยังหาตัวกี้กะวังไปงาวันเดกะวังอีกะตาเนเลียงไงบุจัดให้ลีนะเมอนุอมยาปุยอนุนะเมกะตาลันนะเมยาปุยกะวังยลักไปอิมันเดกันนังให้ยังอิมันเดนิกนังให้ยังอิมันเย็นหูนังให้ยังอิมันเดกันบุษายจีให้ยังปุยอับราฮัมไปจริงจับปูหาเต้าญวยหาเต้ากะตกนังให้ยังนังหูหายมลันเดพาลักเสจริงจับปูงอปูใครกะวังหาเต้าจริงจับปูแมงตำแมงตำหูยได้แต่ใครกะวังอีจริงจับปูไม่ยลักไปยงนังแต่ใครอีสิบสี่เฮานัง He show His grace God show His grace to the people of Israel ให้ยังหามังหังอีบุชิมอซาได้นังยานไฟแมงซีปูจาลิงเต้ามอซาเดปูจายานไปลิงลักจริงนะเต้าอีนังให้ยังหาเต้ายองเฮาเต้าให้ยังหาเต้าเฮาหาเต้าเฮาวันเต้เอาไปหาเต้าเอาฮิกะตาหาเต้าเต้ไหลลักหาเต้าก็ลานไม่บุเต้าลักหาเต้าลานไม่ตำลักเสกะวังมอซาเงาอย่างกี้ให้ยังกะวังเงาปุกี้มอซาหาเต้าเหลงให้ยังหาเต้ากะวังอิมันไม่ดำอย่างกี้ให้ยังหาเต้าปูโจดงอปุกะตาลานหาเต้ามอซาเหลงปูเด้อเอาไปเลยลักอิมันไม่บุหาเต้าอย่างกี้
kawang minyong nang in times of our trouble teman mong sang wanda teman susi wanda teman sepiyong wandio kawang sepsi ho nang are you trouble nang mong sang ngot nang ka nang susi ngot nang ka nang sepsi nang susi sepiyong bu pai ngot nang ka come to God kawang song da pai do kawang da lai do hayang kawang nang da sepsi ho lak kawang nang yopu da chan phalak in times like that Mosa hau bu Israel ka talana hau bu kia tani teman chuwan ma teman hau pai nang hayang hau kalak more troubles more struggle more suffering hadau teman da pai kalak teman sausi tani teman sausi bu hadau pai anyai sausi bu hi pak pai kalak tani sanga pong bu pai anyai sanga pong bu pai lak tani si nhau yang li bu pai anyai si nhau yang li bu pai lak tani mong sang bu pai anyai mong sang bu hi bak pai kalak akam ni ngoi khan ngoi nang hayang ha dau ki bu hi bak ma our hope teman mong ham lak teman ateng lak lak ka Krista heng ona Krista lodging ngo nang Krista lodging ngo nang Krista nang lodging ngo nang hayang tani temana ling laka turn your eyes to Jesus nang mak alau de chi ka tok nyu tui nan da ta lai ka tok nyu sing hang yin ka tok nyu tui nyu nan ha hayang ma tai lak ha tau teman phai ngo bu ka tok nyu bu da ta lai hayang boy let us fix our eyes on Jesus teman mak Jesus Christ ara laya tumana look upon tama lim Luke chapter 23 that tamana laya can you turn with me Bible tamana ngo kama ching melam dinga numan pai Bible ngo su kama look upon tama lim de lai kai aleng the lim walk 36 and 37 ma ka nya ngonang hayanga kang fat lane o ida phoi awa when ida akha yang pha hayang i nang chi hu di lan ang ba meng ma a nang ning ning ke yen de hatau kyang phat lan hayang herod phai ado roman si bai na ngo palan nya pong lan ida yo ong Jesus Christ ta sau si ne tam yang gi phoi bu i phao phao bu wau dau si hai na tam bu yawli bu hatawa hang hi i so na tumana tai tau hatawa tumana hadau nan oklak je chi jisu hau bu hadau tumana nan oklak je chi hayang hadau ma hang hi tumana singlak se hadau ki ya phoi wum bu wa yawli bu hayang sau si na tam bu ka ta la na yen yi bu ye tau lak imana yen yi bu ye tau lak imana wang dang ang jing yang ngoi lak jisu ko lak pu phai ida meng ya pai ha tau la na numan apai ngo lak wang dang ang jing ma numan apai ngo lak se jisu chan bu to man ngi nang kana dai bu Bumeinok ka dalan jisu tu isau ma Herod ta ka dalan de iyang gi cấp nông mà ở Barnabas semen buka ta ngọ iya angai hayang Jisu imni yong na tam yang Barnabas hayang Jisu au hi ba ya lak no mana si iwande ka dalan Barnabas tumande Barnabas ya kai hayang Jisu tui dau se Herod te yang gi ka dalan Dau kai ka dalan yu bu ki Herod ta dau ki pha Jesus Christ toi bu ta mana ngi nang hayang boy Jesus Christ i ko nyong nga lai bu ki i to man da nga bu ki i li yang ni lem phai ma yang yi lak si bu ki i yang yi bu ngo nang i yang yi bu ka ye to man mik ep tam nang
tuman de ayen phanang tuman mong hamlak hado tuman Krista mangonang hayang yang yi bukaya jende bu ayen taulak sa tuman mong hambungonang. Our hope is in Jesus Christ. Tuman ating lakpo Jesus Krista mangonang. Tau ihi pu a kawanga Abraham dan yik yang a lay dau nang mak ngana lay dau. Lift up your eyes and see to the east and the west. Hi ong yi hayang hi nyap yi de lay dau ab yi hayang a hi yi de lay dau chi i bu ki e tawa taman de ihu pu a nang mak ngana lay dau nang hang hi ngi nang ki. What can you see? Can you see kingdom of God? Can you see heaven? Where you will be, where I will be. Teman ngolak, teman taulak, teman hu hayam taulak. Kawang teman da chan bu palak. Hadau wang dang angjing, kawang angjing nang ngi okya. Tawangi okya. Can you see? Abraham kawang lay dau si iwan da lay bua. Kanan katok yo ong mai bu. Si mai yang ma bu. Tem yang pai bu. Hadau nyatai chilo yen bu. Hadau katok ngi ok yang gi. Hayang i hang hingi. Hayang hadau kawang i de payang gi. What can you see? You have a choice. Herod da kat dalanda. Parapas jalak haya Jesus Christ jalak. Se ngau bu ki e. Tani demande option ngonang. Will you choose heaven or a hell? Wang dang angjing jalak haya molawan jalak. Demande hadau kawang ibu ngonang. Can you see heaven? Tanap hadau teman mek ngana lay wanda. Teman mek ngana lay wanda. What can you see? I can see heaven. Daw iu pua I can see heaven. Dawa wang dang angjing yi ok nang. Hayang hadawa tanyi tau li ya boy. Ngani tau li ya boy. Tau hadau nyui dang ngoi lak. Kawang pai ngok kalak. Hayang ahu hayam lan hadau nyui jing de ngoi kalak. Kawang chan bu ngok nang. Hayang hadau nyui de teman ngok kalak. Hadau nyui me teman ngok kalak. Tau kwe kana tai bu Bumeinok kadalan. As we live on this earth, hadau kadok nyui me teman ngok wande. Let us fix our eyes on Jesus. Jesus Christ da lay ha. Hayang auyen aushin Jesus Christ da lay lak hadau kadalan yen yi bu taulak. Hayang hadau kadalan chenga chapu wang dang angjing taulak. Kawang auyen aushin kawang au chaya we hadau landa moy mana tamsi.